यलम महानगरपालिका दुने सामुदायिक स्कुल या नेपाल भाषा सहजकर्ता तेगु पुछ नेपाल भाषा सेनामी मंका पुछ खुशाली त्यसिल त्यो ज्याजु जुइतेङ बदु इलेवेले उइगो समस्या या त सहल याना ब्याका मचते त बालक सेने पनि यागु ज्या सुथालक न्याके यानि ति ठुगु किगु भनि पुटिया नेपाल भाषा सेनामी या मंका पुछ देगा बुजुला स्थानीय पाठ्यक्रम पठन भाषा नप स्थानीय संस्कार संस्कृति तजिलजी तिसा वस बसजा ज्याजो नसा ठोसा नखचक सेनेगु छोले इलेवेले थिथि उपाय याना केना मुस्यना भयाचना भएजुला जिपी सकले भाषा प्रेमी संस्कृत प्रेमी ज्या जिमिसा भाषा जग मरासे परंपरा संस्कृति न केना फ्रीका वयाचना गुजुला जिगु मसिका जिगु महाभा वो तजिलजी वो ठुकिया त मके भाषा जिपी माइ हेगो खो मु नाराजना जिपी न जिगु नेवादे न हली में हे छोल होना धसना पनि फै थैगो जिमुगु थापुलो त्यसै त्यो ज्याजो शुक्रबार गेलो ढाकादुगु पाटन हाई स्कुल जिगुरका पत्रकार सम्मेलनले जानकारी दिएको छ भाषा या त सामुदायिक विद्यालय जब सीमित मयासे फाले न ठेकेको जिमुगो आजुका वनिपुटिया निमिति सीमित मस्ते जब नेपाल भाषा लिपुना मतसे भावी योजना ढेका यहाँ बनेको भाषा नाप्ना संस्कार र काका जिमसमा यंगेको जिमको मगसन खा मजानी से बुरा तक नेवा भाषा नवाको जिमको तातना खा जिगु गुगु न ठासे या भाषा ओ संस्कार या सम्बन्धला ओ लुसी थे हे जुयाचनी भाषा मासा संस्कार मासा भाषा मय संस्कार पखे संस्कृति दयाधनी जी नेवाता संस्कृति हो संस्कार कसले तमी लाला पतिकम वा पतिकम नखसख नहनेको ठगो हे भि थी कठ अन्न सेका नखसख पतिकम ठगो हे पह मूल्य मान्यता दुगु वैज्ञानिक रूप हे ई व्यापक स्वस्थ कार्योपटे थी नशा तोसा देगा देव छाना समाजे इना ने सभी छी